گهدارین هجا امنها جی پارێزنامەیە رێبەرێگەلێ کورد عەبدوڵڵاه ئۆجەلان یا بناوێ مانیفەستۆیا civaka demokratîk beşa destpêkê diweşînin. Em tevde guhdarî bikin. Abdullah Öcalan, Pirtûka Yekemîn, Şaristanî, Serdema Xudayên bi maske û qiralên li pişt perdeyê. Modernîteya demokratîk û pirzgirêkên bihirandina modernîteya kapitalîst. Destpêk Wexta ku wan ez xistim girtîgeha îmraliyê ya pêşî ez pêşwazî kirim dasta serokatiyê de nûnera Komîteya Pêşîgirtina Leşkenceyê CPT'ye ya bi ser Konseya Ewropayê bû. Gotina wê ya pêşî kir wiha bû. Tu yê di vê girtîgehê de bimînî. Em ê jî bi Konseya Ewropayê vir kontrol bikin û hewl bidin hin çareseriyan bibînin. Li ser navê dostaniyê pîxane teke dîrokê de kêm hatiye dîtin, di bin kontrola dewletên Yekbûyên Amerîkayê û CIA de dewleta netewê ya Yewnan ez radest kirim û wexta têkiliyên berjewendîperest ên Yunanistanê bi Tirkiye re li vê yekê zêde bûn, di serdema Xudayên bê maske û qiralên tazî de bawekî welê ez li zinarê îmraliyê çarmîx kirim ku destana Prometheus li ber netiştek bû. Mîna çarenûsa min be ez mehkûm û neçar kirim. Hevkêşeya rê li ber pêvajoya derketina min a ji Sûrî vekir hînê balkêştire. Têgihiştina ez ji Sûrî derxistim ya rastî xwe dispêre şerê nakokiya di navbera payedana min a dostaniyê û siyaseta Kurda İsraîlê de ye. Nemaze, İsraîl piştî şerê cîhanê yê duyemîn di pirsgirêka Kurd de bi patrontiye rabûye. Ji lewra di şexsê min de li çareseriya duyemîna pirsgirêka Kurd nikarîbû xwe ragire. Li hemberî vê rewşê gelekî nazik bû. Ji sedî sed ev rewş li hesabê wê nedihat. Divê ez heqê wê nexwim. Mossad yekser nebejî ji bo ez riya wê qebûl bikim ez vexwendim. Lê ji bo vê jî ez ne ji alî exlaqî ve û ne jî ji alî siyasî ve vekirî û amade bûm. Rêveberiya Ereba Sûrî nexwest em ji têkiliyeke giranî taktîk bibihirin. Ji xwe rêbertiya Hafız Esed bi saya şerê hegemonîk ê dewletên Yekbûyên Amerîkayê û Sovyetê peyda bû. Piştî ku Sovyet ji hevdû ket, ji Sûrî nedihat ku têkiliyeke taktîk di vê qonaxa nazik de biparêze. Sûrî bi min re, ango bi PKK re, tewazûnek bi Tirkiye re datanî. Mîna ku ji bo gefxwarina komara Tirkî ya di salên 1958 de li ser Sûrî û meyla wê ya zêde ji bo têkiliyan bi İsraîl re dixwest bersivekê bide. Ji bo têkiliyeke taktîka demdirêj, PKK weke amûrekî baş rê û derfet da. Nedixwestin bibînin ku ev têkilî rêliber polîtikayeke duyemîna Kurd veke. Bi tevayî hewdanên rêveberiyên Tirk nekarîbûn pêşî li vê yekê bigirin. Ji vê bibîrxistina Kurd jî tê fêmkirin ku hêza rastiya ez ji Sûrî derxistime İsraîl e. Bêguman rola hêza siyasî ya dewletên Yekbûyê Amerîkayê û zora eskeriya Tirkiye jî divê de heye. Divê nehêjbîrkirin ku İsraîlê hîne ji salên 1905 ve bi Tirkiye re peymanên veşartî mohr kirine û di sala 1996 de jî bi navê antîterorê peymaneke din li vê zêde kiriye û bi vê yekê hevgirtina dij PKK a dewletên Yekbûyê Amerîkayê İsraîl Tirkî temam bûye. Faktöreke din a girîng ku divê em li vê pêvajoyê zêde bikin ew e ku rêveberiyên pedekewyenekê yên bi dewletên Yekbûyên Amerîkayê û İsraîl re di nava têkiliyê de bûn bi rêveberî û meşîsa federeya Kurd a di sala 1992 de hat avakirin bi komara Tirkiye re li ser hîmê dij PKK hevkarî dikirin. Bêguman di şert û mercên wê demê de hikûmetên komara Tirkiye û artêşa wê bi têgîştineke taktîkî tevdigeriyan. Li dîrokê jî meşeke xwe ya xwe ser heye. Têgîştinên pircure bûyerên girîng diyar dikin. Ji mêj ve aliyê Tirkiye ku pê xapiya ye û îro jî herî zêde herkes tê hêrs be egoîstî, dengî û yekalîtiya wê ye. Di sala 1998 de ji ber van faktörên dijberên gîştin hevdû ez ji Sûrî derketim. Divê ez eşkere bibêjim, ez jî li xwe hayl bibûm ku derketina me a ji Sûrî hewce dikir. Ez demeke zêde dirêj wurmam. Lêbelê balkêşiya pêşketina xeta polîtîka ji bo Kurdistanê û helwesta min a dostaniyê ku min dixwest bigînim asteke stratejîk hema bêje min kiribûn êsîrê xwe. Rêveberiya Sûrî de asta herî jor de fikarên xwe yên ji ber vê yekê bi taybetî destnîşan kiribûn. Divê ez di vî warî de li xwe mikur bêm.
لازهینه جی لگرینگیا دوستانیا گلان داستا استراتژیک ده خودی دردکم و دبیجم devje nayberdan. Heman têgihiştinê ez birim Yunanistanê. Bi dewleta Yunan re nebuya jî di asta duyemîn de danîna dostaniyeke qedir bilind bi gelê Yunan re bala me dikişand. Bi çanda wana klasîk û dîroka wana trajîk re danûstendin gelekî girîng bû. Ji xwe erka dostaniyê ev yek li ser mirovî ferz dikir. Rêyeke din ku mikarî bû pê de biçûma çiyayên Kurdistanê bûn. Dema ez zarok bûm navê dînê çolê dînê çiyê jî li min kirbûn. Lêjber du sedema min ev plan weke alternatîfa duyemîn dihişt. Li çiyê li devera ez bimama wê bi her cureyê sîlehan bombe bikrana zirareke mezin wê li heval û gelê me bûbûya. Wexta min ji vî awirî li mijarê temaşe dikir, eşkere me didît ku tenê rê û rêbazên eskerî wê bikevin dewrê û bi tevahî rêya eskerî wê xwe li ser me ferz bikira. Yadin ji ew bû ku xeşîmî û bêperwerdebûna ciwantiyê bû ji sedî sed diviya bû min ew perwerde bikirana. Ji ber baweriya bi van her du pêdiviyan min xwe ji rêya çiyê kir. Xulase li Tirkiye gelek derdorên fermî û nefermî digotin me ew di quncikê de asê kiriye binerin me çawa encam kirt. İddiayên bi vî rengî ji rastiyê dûr bûn. Ji xwe heman polîtîka tengavkirinê gelekî li ser İran û Iraqê de hat ceribandin. Encamdana van polîtîkayan bidin aliyekî bereva jî dibûn sedem ku bi çavkorî di nava mijar û çirravê de bis bibin biçikin. Tekiliyên taktîkî yên bi İran û Sûrî re ji niha ve ne diyarin wê bi xwe re çi encama bînin. Mirov dikare bibêje polîtîkayeke welê ye bi gelek encaman avise. Kengî dualîteya dewletên yekbûyên Amerîkayê, Yekîtiya Ewropayê, İsraîl, an jî İran, Rusya, Çînê zelal be, gelo hikûmetên komarê ji her encamê re amade ne. Dersê min ji serhatiya xwe ya sê mehên di navbera Atina, Moskow, Romayê de girtine, bêguman dersên dîrokî ne. Têgîna modernîteya kapîtalîst ku hîmê parêznameya min e, di nava hezar û yek zirx û maskeyî de nas kir. Bi vê serhatiyê min ev têgîn nas kir. Eger ev serhatiya min nebûya, bihêlin min ev analîz û tehlîl bikirana, ez ê yan bibûma milletperest û dewlet netewparêzekî çor, an jî weke bi sedan mînakên xwe heta biyên dewlet jî ava kirine, minê weke tevgereke çepkira klasîk çarenûsa xwe bi dawî bikira. Weke prensîbeke zanîna civakî ji sedî sed û vebirî napeyvim û vê prensîbê her li ber çav digirim. Lê hisseke min axurt heye ku dibêje tu yê ti carî negiştibûya hêza xwe ya analîzê ku tu niha gihîştiye. Ji bo min eşkere ye, modernîteya kapîtalîst hêza xwe ya esas ne ji perê xwe digire û ne jî sîlehên xwe. Ütopya sosyalîsta herî dayî û herî bihêz jî di navê de, bi tevahî ütopyayan bi rengan dixemilîne û ji sihêrbazê herî zîrek jî hatîtir hemûyan di nava liberalîzma xwe de difetisîne û ev yek hêza wê ya esasî ye. Heta baş nê analîzkirin û ji hev derxistin ka çawa ütopya hemû di nava liberalîzma xwe de xeniqandine, bihêlin li ber rabûna kapîtalîzmê ekola fikrê ya herî ji xwe razî jî wê jê neyê ne bi xizmetkarê wê. Kesî bi qasî Marx kapital analîz nekiriye. Kêm kes bi qasî Lenin li ser dewlet û şoreşê ponijîne. Li îro eşkere bûye ku her çend xweke dijberê wê nîşan dabin jî, rêwresma Marksîst-Lenînîst mane û materyalekî têra xwe diyarî kapîtalîzmê kiriye. Ji ber ku li ser bendewariyên îradeyê me yên ji koma têgihiştinên cihêyên dîrokê pêk tên, weke ku gelek caran hatiye dîtin encam dane. Ez vê yekê weke têkiliyeke diyalektîk û çarenûsa ku mirov neçarî wê destnîşan nakim. Bereva jî, encama ez digîşimê ew e ku mirov divê bêhtir serê xwe bi ütopyayên azadiyê re bêşîne. Eger civak û ferdê liberalîzmê ji rê derxisiye neyên analîzkirin û mirov wan nexîne mecreya wana însanî, encam wê ji kansêra civakî wê de tir tiştekî din nebe. Ez ê vê yekê dûr û dirêj bînim zimên. Ez dixwazim gotinê bînim vir. Nûnera Konseya Ewropayê ya li girtîgeha îmraliyê xêrhatina mikir, heta sîstema sihrî ya li pişt vê xanimoka heftê salî yanî modernîteya kapîtalîst ji hev dernexînim, diyar e ez ê çarenûsa xwe jî ji hev dernexînim. Pêvajo ji serî heta binî ji aliyê İsraîl, dewletên Yekbûyên Amerîkayê, Yekîtiya Ewropayê û Rusya Sovyetê ya ji hevketî hatiye afirandin.
رولا حکومتین سوری، یونانستان و ترکیه جی جه خدمتین بروکراتیک ان دستین دویمین زدتر تشتکی دن نینه. د پیواژویا جه پرسینه ده مجرایدارین ترک ینج چار سازیم بنگهین نونری استخبارات فرمانداریا گشتی تشکیلات استخبارات ملی مدیریت گشتیا پولیسان و استخبارات ژاندارمه رگود تم معنی اوینینه هم بگرتنامه کیف خوش دبن. باوی که رزیل و ببختیه که بدویان لچولانجی لخصلتین خوی مروانه داناینن به تکیلیه که دوستانیه و به کمپلویه که ندیتی ازاویتن بالافره و پچکین سرمن. او یک ده تشواز شر عگیتیه دتنه. او راستی بخواجی میناکه که باشه و اشکره نشان داده که مدرنیته کاپیتالیست آ دولتین یک بوی امریکای هگمونی ویه خودی لیبرالیزمه که چاویه. سیستما ده زوردستی و استثماری ده سینور ناز. ده سیستما خویا تکوشینه ده نکم دولتا نتوه یا ترک ناس ندکر. از بسری خواه و بحال خواه هری لاواز بویرکی لبر رابوم. هر کسی شاهده چی دزانه کم باش لبر خدا او تکوشیم. دویده تشتکی مروجه لومان بکتنه. یال ناوراسته فرمانه که مرنه جبو کردیتیه بو. از یان جمرواتی و آنورا خواه نگر یاما اول بر خواه بریا یان جی دناو کولتیه که رگو جسیوه ندیار ده وندا بوما. از وی راستیه گفتگو ناکم از جویشی هرس نابم. خالا بنگهین از جه هرس بم اوه که من نکاریبو پیشیل احمقیه دوار فکر و ایدولوژیه ده بگرم. سیستمه که ولیه خاشو نزانن و ما فمروان لکو بجی بکن. او چند بسنی ما فمروان دادن نزانن و لعرده آنجل عزمه بجی بکن. لراستیه هیجی ده تی سیستم رحبران دنینه. کومک مروج جنس خواه و مروواتی همور شر و متنگریه حق دبینه. قیمه خواه به ویج ناینه. سر و بن عرده خوزای جیدناوه ده هاویردور به تواهی بجحر دکه و پیشکشی مروواتی دکه. جواکا استیده جدایک بوم به باندورا چاندا گنده نولوتیک بارکری بو. دوی جواکه ده دوستانیه که پاک و تکوشینه که نرزیل اساسه. از جی بوان حسام ازم بوم. لبلی لدروی پیواجوین شهرستانیان همویان و باندورین وی ین نینی باوی که چور غریب کتبوم. مینا که ویجی تری نکربه، مدرنیته کابیتالیسم برای رسمی محافظه کار را ببو یک و لسر سری هری جور شوونیزم به ملت پاریزیه که اتنیک به دولتانه تور دور لمن هات بو گردن. او یک تحکمه که ایدولوژیک بو که چاره سرکرنا و گلکی زحمت بو. وقتا لوی که تیگیشتنا زور زانه دوی تونگا مور زانه زیده بو براویتن دبو ناویدن اچاره نوسی. درکتنا دروی سینورن کمار ترکیه ولی ده انجام برخدانه که به حیبت ده چه نبو. چند تحلیل چپگری لسر پرزگری که نتوایی هبون و مروان با اواکی دوگماتیک جوان باورده کرد. جبو کاربن بجین ام جوان را لجهه کی دیگرگان. پککی یال روشلاتا ناوراز جوالهین سیستم انجام گرد و جخواه جوه که زیده ترجی نخودی شانسه کیدن بو. لدی ساجی دوی مرو بچوک نبینه و کاری بو وکه دجبری سیستم روشلاتا ناوراز هبونا خواه و پیشکتنا خواه دوام بکه. جبو کارب خماینده بکه د سری د چیا او برخدانه چکداری جالیه انجام و گلکی گرینکن. جبو کردان جی هر د چود هاتو معنی کو ایدی پولیتیک دبون. جه هفکارین کلاسیک و قطیان او جهره پیشی آلترناتیفه که آزادی دهات فهم کرن. نه رژیمین دسپوتیک انج سردما ناوینا کلاسیک مابون، نه جی دولت نتوی ینقاش و همدم ام بسر موفق وان و بونه، نه لبندا گاواویتنه که ولی بون و نه جی کاری بون قبول بکن. جبر و مرو فهم دکه که چما کردین هفکار همجی دولت نتوه ین هرمی و هگومونن امپریالیست دیگیشتنا پکه که رخصتنه که تروریست فرض کرن. کرد آزاد به فرد و جواکا خواه به تواهی تشتین وان حتی وی روژه جبر کربون خرا کر. ایدولوژیا فتحکار اسلامی و ایدولوژیا ملت پارزا لیبرالیزم جزو و کردیتی جی دفتر خواه درخستبون و لدر و دیروکه ده حسباندن. یا راستی لگرآوه که لگردیگاه یک کسی دخوازند شخصی مده محکوم بکن او کردیتی آزاده. لیمرالیه 9 سالن پولیتیکایان روزانه تنه به جهانین سیستماتیکن. اگر وان پولیتیکایان تنه وکه پولیتیکایان لگرتیگهن ترک ببینن، او یک ری لبر خواقاپاندن گرینگ وکه. ده همان دمیده او یک و بخوره هم جبو کردان و هم جبو ترکان پولیتیکایان تشتکی چاره سر ناکن بافرینه و ری لبر شر وکه.
لیمن جی افهم کر. ترکیتی ندکار سرناوی خوشر بکه نجیاشتی بکه. رولا کو مدرنیته کاپیتالیست ای جندرمتی نوتروانی و گارتیانتیه. گله ترشی دناوه ده جبو که تواهیه گلن روشلاتا ناوراز لزور و میتینگریا سیستمی وکه. هم دناوا اوروپای ده هم جدر ویوه چاندن ترکیه و آناتولیه بسنگ و گریدانه جبو وان گله کی گرینگن. پولیتیکا انتینه مشاندن ولی جرزینینن. پولیتیکا و استراتژیم بحثا وان تکرن گله کی هور و کور و بفرهی دبنیره و بهفرد مشینن. چه ناتو و چه تکیلین یکیتی اوروپای مرو دکار هر دیان دوی چارچوه ده باشتر فهم بکه. داباشن حتی ور من حول دا بحثا وان بکم جی تیرا خو نشان ددن اگر از هور و کور لمدرنیته کاپیتالیست سر وقت نبم از نکاربم با اوای کی معنادار خو پارێزم. اشکره پاراستنا خو بس پیرستونن حقوق یین هش گوزیده معنادار نبه. هر وستک استراتژیک و پولیتیک آ سر و نکاره به نشان بده که چما سر پیواژویا جنوب دادگاه کرنه تیگتن. تیگیشتنا جنوب دادگاه کرنه جبو چهار سریع کردیتیه که آزاد زلال بکه گرینگه. لدیجی دادگیریا ترک آجبو تماشایه به انگاوا من آبناو کمارا دموکراتیک پارێزنامەیە من ên berfirehên di doza dadgeha mafemrovaniya Ewropayê de yên bi navê ji dewleta Rahib a Sümer ber bi şarisaniya demokratîk ve û parastina gelekî di cewherê xwe de hewl didan ku dadgerî û demokrasiyeke rastî bidin fêmkirin. Armanca van parêznameyên min jî ew e ku ez modernîteya kapîtalîst ve guherînim pirsgirêkekê û wê li dû xwe bihêlim hem sîstema siyasiya demokratîk bûnê hem jî bi maneyeke dewlemend têkiliya ve ya bi alternatîfa çareseriyê dest nîşan bikim. Ji lewra jî ev yek careke din taybetmendiya parêznameyên min ên temamker û yekpare radixe ber çavan. Min gotibû, li îmraliyê dadgehkirina min a pêşî lîstikek bû. Ya rastî şert û mercên mirov xwe bi parasta tinebûn. Her tiş berî hûr û kûr hatibû pîlan kirin. Roja wê biryar bihata dîtin, ji taybetmendiyên dadgerê hatibû neqandin bigirin heta ji kîjan deverê ye, kesên tevlî rûniştina dozê bûn dem û çapemenî, şêwazê bikaranîna dozê, jaliyê çapemeniyê ve her tişt hatibû pîlan kirin. Di vê mijarê de bi dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê û Yekîtiya Ewropayê re lihev kiribûn. Ya li hemberî vê rewşê para min jî diket ew nebû ku ez weke parêzvanekî hiqûqî yê sexte xwe biparêzim. Ji xwe li naverastê hiqûq tunebû. Ev rastî ji bo Yekîtiya Ewropayê jî herbûsa bû. Bi tevahî mesele ew bû ku di çarçoveya pirsgirêka Kurd a bingehîn de ez ê çawa biha me bikaranîn. Diviya bû her tiştî xismeta vê armancê bikira. Ji xwe di pêvajoya Kenyayê de ji serî heta dawî hiqûqa Yekîtiya Ewropayê hat bin pêkirin. Tevî vê sîstema hiqûqê ya Kenyayê û Tirk jî hatibû bin pêkirin. Mijara darvekirinê timî di rojevê de girtin. Sedema vê jî encamên polîtîk ên dozê bûn. Goya ez tirsiyabûm. Ji lewra timî salgirtina min bikêr dihat. Li hemberî rewşên bi vî rengî ya diviyabû min bikira jî ew bû ku diviyabû ez bi kêra pêvajoya polîtîk bihatama. Ji lewra jî peyamên polîtîkên parêznameyan girîng bûn. Her wiha yek ji wezîfeyên min ew bû ku me bersivên bi kok bidiya wan mijaran ku rê li ber xapandinê vekiribûn. Min hewl da vê bikim. Di vê pêvajoyê de têgîştina di parêznameyên min hemûyan de serdest ev têgîştin bû. Tenê li ser vî esasî mümkün bû ez nebim destekê lîstikê û bi kêra têkoşîna azadiyê bêm. Divê ez eşkere bibêjim. Ez li bendê bûm ku dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê biryarekê bide û bibêje bûyera girtinê nehiqûqî ye. Bi vî awayî belkî îmkanê dadgehkirineka adil çêbûbûya. Ev hukm pir eşkere bi neheqî nehat dayîn. Ya dima û naçar bi gota ew bû ku dadgehkirin bi awayekî adil pêk nehatiye. Ji xwe her tişt eşkere û li ber çavan de hat kirin. Piştî bendawariyeke demdirêj a jinû ve dadgehkirinê, Konseya Ewropayê bi awayekî yekalî bi hikûmeta Tirk re hevdîtinên dû dirêj kirin û ji alî xwe ve di berdêla tawîzên girîng de bi temamî sosyetekê hiqûqî û ji dihan xalan ve bi hiqûqê re çepketina ve hewdanan. Qaşo dosya ji alî dadgeha cezayê giran a Ankarê ya yazdemîn û ya Stenbolê ya sêzdemîn ku dadgehên şûna dadgeha ewlekariya dewletê girtine mîna berê li ser dosyayê hukmê xwe dan. Li ser vî esasî bû Komîteya Wezîran a Yekîtiya Ewropayê re li hev kirin û dosya jinû ve li dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê vegerandin.
هینه جی چاو لریا هلوستین دادگه هما فمرون یا اوروپاینه. براستی جی مرو مراغ دکه کاوی هلوستا ویل همبری بریارا خویا دادگه کرنا عادل شبه. دوی پیواجوی جنو و دادگه کرنه ده من خو آماده دکر پاراستنا خویا حقوقی بکم لبوی آوائی هودانین ما پوش کرن. جلورا دادگه کرنا حقوقی جشکل و خو نشاندان ویدتر نبوتشتکیدن. یک جو خصوصین دن این وی پیواجوی دوی بی فهم کرن اوه که دولتین یک بوین امریکای یکیتی اوروپای کمارا ترکیه دمجارا پکه شخصی من و بگشتی پرسگریکا کرده زیده دنو دستینن و هول ددن لحفدو بکن. دولتا ترک دبردیل تعویزین مزنین اکونومیک ده پرسگریکا کرد آل ترکیه تصفیه دکه و جبو پیکاتنا دولتا فدریا کرد لعراقی جی ده هلوستا خویا بشرط به اصراره. هر روزا ده چه باش اشکره ده بکو دوی مجاره ده تیرا خواه هفدیتن پیکتین. جخوا به دولتین یکبوی یعنی امریکای را لسروا مجاره اشکره تعویز دان و لحف کرن. ور خویای گرتنا من راگرتنا من آل بن انفاظا بیدادگه تصفیه کنا پرزگریکا کرد لترکیه و اعلان کرنا پکه وکر رخصتنه که تروریست جوان لحف کرنین گرینگن. IMF و کریترین کوپنهاگ یعنی یکیتی اوروپای کراسکی قریج بو لوان لحف کرنان کربون. دوی از اشکره ببیجم که اجسازین یکیتی اوروپای لبنده هلوستین اف چند قریج او بگومان نبوم. وان راستیان من دواره مافی مروان و نورمین دموکراتیکین یکیتی اوروپای ده بر بلی پرسینه که هور و کور وبر. از وقتا لسر مجارم پونجیم از گیهیشتیم وی انجامه که پرزگریکان ره بردانه لو ماجیج برا کرنا وانجی هلوستین بکوک و بهیز حوجه دکن. بگومان یکیتی اوروپای ده مجارم مافی مروان و دموکراسی ده لقوناغه که پیشه. جوی آلیوه دریه هیویه جهانا میه. لبلی مدرنیته کپیتالیست آدهی میویده وکه زنجیره که خلوه بادایه و جبو بگیجه قوناغن هینه پیش مروف رش بیندکه. شورشگرین روز ده فکرین که سرکتنا شورشین خواه هری کم به بشکی شورشین اوروپای گارانتی بکن. لیتی زانین که او بندوارین وان بچینه هاتن. برواجی د شورش لیبرال اوروپای روسیا او تواهی سیستما پیشنگیا ودکر دنا خود مهان مرو همان تشکی د کارج بو شورشن دموکراتیک ان روجامه ایروجی بهجه جبو بندواریا ج اوروپای ریل برهمان انجام ونکه ریا معقول اوه کو د سردما سرمایه گلوبال هری پیشکتی ده مرو ل دموکراتیک بونا گلوبال بگره مافی مروان دموکراسی و آزادین اوروپای تنه دبکو دبن و پارادیگمای دبکر بین و معنیدار بن. وان سدمین که محودا راوه بکن محوجه دار دکن و امهور و کرد چارچوه کاتگوریم بنگین ده سدمین دادگه کنه که عادل چما نبیه و نهات یخواستن آنالیز بکن. گودارین هجا me guhdariya beşek ji parêznameya rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan kir. Heta beşekedin herşad û bextewar bin.